Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kaseng Meghalaya People's Labour Union, ringkat bat ka New Trap Tourist Taxi Association. Kilalaj ban ujor, siya General Manager Project jong ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, Shillong. Kumju, siya ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District. Bat pharu da ka jingtho bala ujor siya Menteri Katnat Surface Transport Ministry of Road Transport and Highway. Jong ka Sarkar Pedeng, bat kumju siya Menteri Badipet ya Katnat Transport jong ka Sarkar Jilla uba snyaw bahalang dhar. Kajinglaj ujor jong ki kalong halor, kajingthot jong ka Fastag machine. Kebala pelong ikipaj ba nong nyakali bakin hap ban siyo arsian nakador kebala bu kata kalong sispa sipo tingka bat lej bat wan handai kebala poi penban syakalai spa tingka nakalang kakenhon jong kinong nyakali tourist taxi kila ai por news ngi ya National Highway Authority of India nehai bakan penbet penbiang yikini kijingduna bagi kenrom kenram baro balada ja baka sarkar kamla ban nei ai kani kakenhon kan sim da kawai pat karai ban lej khang sendon yakini ka tollgate. Hadin bangila yo snow pon ki jingut nado bala sedang yang fast system ya kalau ada jing ya syong kerpang jong ka Meghalaya People's Labour Union but ka organisation ba kodor maulong ka New Trap Tourist Taxi Association te mensi singi ngila adap syong meeting but ngila rap ba kadon sisa ka jing e serkai pai ba nomor ba kadang kini ke traffic jam hantai po umling kamtam, kamtai tangga umling hampan ki tol plaza ki balabu dekat National Highway Authority of India. Kadang kini ke jing perslam yang pai ba kajing ot pisa ke ba jor ke ba ka cakap kandai sispa anu ba kadang tu. Kadi ban long sispa sipo abdong ba ki charge mentan marlimba ka fast tag ki charge betang single tang silenti bet ke new pusan belen lai pusan bawan kata kadai kat kum ka rekam baki di ban charge dan rai menta ke ke baca ki charge new pusan ka balen bat porwan pharo new pusan menne ngi wani pendu yo SK Burma project manager jong ka NI te ulapan ibon ki jing ki jong ka NI ka National Highway Authority of India pen i ki jing wong ba hana ba kimyo jaka ban sina dengan anda keling aku belum pimpian sekarang macam ni belada penban ngitip ba apa umling salai len haja inti hel yalong sasau len kum tak terta kikram pat pendap ya kan ini sistem normal belai kini bandon sipau len san len ban connect iki bawan san len ban connect iki bami ya kan ini sistem connect sekaban hei tak anda connect sekaban ke bank od itu bisa mentah ada kabak kedon tang lai len ke bandrung Sandlin ke Banmi, kabang kiarung pat lagi berpelikat ke nabalak macam nomor beli kambiang ke sistem kini ke infrastruktur ke badan tegi kini tol plaza, kabang ke ot kumar lagi kata kan bisa. Tu kata kali ke isu. Kecil kali ke pengibu yo projek ke manager jong ke National Highway Authority of India kalau ba apa empat biang balik pi implement. Wong em bakal All India, wong pet. All India dah sekila biang. Ngiang ni empat biar. Balik bapi hapan force ke isu. Hanau kuno mani pai ba tra sim fasta. Nalor empat biang ke sistem, ukwa bagi pai ba barok kan sim fasta, tang tali tenai le yawan cu. Tu. Anda lah ikran tengah si ong tangan ni ong pai kita gidi problem la di pia tu ingi ru ngimlah ban solve kita problem la ni ban penbai kita kadi kecumpi kecing ong pai ba ukwa tang kawai ba pin ong kalak biang to ya no ong lara kam long kumta ni ai por ki nyowski ban pembe nyowski pa pin pembe lane pin le sistem go barem tak hadu pa pila ban pembe ji sa Burma unu project manager kuno ya ka state government ro ong hana bakam ai jaka ban pendep ong ina ada ai pisah ke DC tam bakam ai jaka yang ni bengi pendep kita kilin terkata haji siapa pin 4 dep 4 day ban pentreka tengah kerpat iki pai ba iki dekot jong ka New Trap Tourist Taxi Association ki Tourist Taxi Association ro bangin airport news ni hadin news ni ngatrai
ngihap ban khang ya kata tol plaza lada kimle da kata sistem ka bari kaban pensuk ya kale kawan jong pai ba so kau ingat kuan pentip ik pai ba pakadon ka Supreme Court ruling ka bong mlak ban perslem palat ya lai minit da kata tol plaza lada perslem palat lai minit mendan kaman sih kani upai ba kini ban pentrai kam ya kau kecok ngam ngakarpat iki pai ba wanam skap ya kajing ainya kajing ai dau kajing persang kajong ki ban justify yel de ngam kwa kata ngakwa ba ha bakila om ban patrai system pentrai ka ha ka por bala biang dong sidong kenamba kan suk kale kawan jong pai ba ha ba ka bang ka chat kum to ka to ke interest ko mi na bang sanu kale pin ban bu ko pisau po bang pin bu tang si kenta tang si minit ro ke interest kala mi ta bagi charge ni pai ba ki ot itu pisah ki bu itu pisah ka bang gayo ka jing mentoi na to ka tu ke interest no ba ka taru ka jing kali ba kali naman dalabon ki siu sispa san bu ka extra sispa shipho kala extra saupo extra no tu the extra saupo la da sang haja peli sis ni ta kan no kala pai la pai arlak dia tak ada ba ya katu ke interest yang katu pada kabang kala kuno seno kala takamot ke National Highway Authority lada katu ko pisah kala ceki kila ada ban kanya nomor kani ka toll gate kadai halor ke investment ba le ka National Highway Authority of India kani ban yo biang itu pisah bagi pulut ban sina sorok dia kata haru ni metip la poi la kot empat kot na kata kajing sim tol ma kala kot nem kot na kata kajing lut kajing sat kajong ki kita ki rumi don kamban tip daga surong taga ni ngaku ban ongi ki pai ba mengi haban long husiar manta kimi kini ki electronic digital system di patmai ki fastag manta kini ki electronic banking kini kita ngi haban long ki husiar normal belai bon hi kam tam sithai no kodong buat hasor niro bon ki bilukim sut hui ini taga daw ba ngi don kam balong ki balong pet ngor ki balong husiar bat ki ngi dai ban kloy ban ya le nak bentak hok cumi nomor ki bagi yo mentoi ke pasar kai kani dak ba ka jia kani ke jingkulmar ki yo mentoi happening tu jingkulmar kendiat pertai bostat mau har bostat tu mau nak ban ni kini kita kila yo ke jingmentoi ke pisar jumpai ba kila yo ke jingmentoi wala ki pen pai tu pisaro ke jingmentoi kala don lupa tu ya ka National Highway Authority nadu pas sedang ketul gate ka sedang mencharge prapoling ka nak jing sedang juga te to kata kadega benta jungi bang ya ban siap naman ngila ayo ya kesurok ko ba full lane ting la ayo beli sub ban mansuk ka jing le jingwan kala kloy ni kham tam e ki nong le ngwan te nrei kani ka toolkit kadang ya ki por ka jing kiu jong dor kala dang kio kalong bet ka pen kiu teng teng naga prapho cha ka prapusan naga prapusan cha khandai pho naga khandai pho cha khandai pusan na khandai pusan cha ka sispa te hadin ka pen kiu sunan ship holding ka thì kata ru ka jingpen kiu jung kini kalong na ka kamdei ka ba ong ba penjalan ka wina kalong chan ba man ong na menta tang ha pedeng jung tang ha po sisnam kila la ban pen kiu arsian ani lai sian thì sa ka wi ka ba ja menta hadin ba kani ka jing le jung ki te ki pen mi sa gini fast tag ba kiong kani ka fast tag ding sa ki ong ba kan pen kloi ka jing le jing wan ka jong ni ki nong le nong wan ki ba le jing le thì đi bắt khách thôi ở đây xe kalau bawa bah cái bawa bắt khách làm bawa hai thì anh đây anh đã làm pendant kami ki fast tag yang kata kajing charge nga fast tag kan long bikin ba ka charge barin kemudian nyup san balik bat life san bawan thì kan long sis pas power up down thì anh đây anh đã là kini kum ki buôn na ki driver jungi ki blale ki fast tag thì kin da recharge ya kata ka fast tag thì anda kila ada recharge ka fast tag ki komentar kila le chisen le ne kila nyup san ma kila nyup san te ha khapor bawan phai ban ki charge ki yang nyup san hi ka jingmat ki charge kan no kalong sis pa san pho kam dei shu spa pho ka along sis pa san pho te la da fia kran bat ki ong baka system jung ki kam long takada te ki ong kin sa refund yang itu pisa dai tat hadu minta ka pisa kan pa refund cheki tu ki basha charge kumta bat sa ka we haba kila charge teng teng ha kapor bangila ale la biang hapor ba lawan phai tu teng teng ka se dan kapor ba ki ong ka system kam long pi hap siu na da ka pisa kam charge na ka balance jong pi
hak tu apa kiong baka sistem kam nang pihak siu nak tak bisa nyupsan ka te le kam no driver bapli te ban kloi ka kam nam ta ki passenger te ki ai no ka ta nyupsan mat ya los te ki ai ka ai ta nyupsan te la nyupsan hadian ar lai kilometer sampai mesti capo mobile oh bala laot na po ka balance nyupsan kamut ki charge kalau triple kalau mah nang lalong license charge te ke bakal le de lalong ka makiluti pet yang ni kejing charge overcharge ke jungi mah kinong le no wan ki long ki banyak kali kan te nama ba komentar kan fast tag la batai ba la pandai be ha kayet ha ka windshield manom tu khamat te la pandai be ha padang te dan ila point te potol gate te kila you nang tu teng ke dan kapor ba ka ya be kala trekam tu kaya dan pada ki bang trekam kamat kalian no ki ketua mesin jung ki kam trekam te ki oh bakam trekam kam mesin tam ta ka fail ke sistem te sebab ai no ada kapisah te kapisah ro hapsi nyupsan te ta siu kata kan nyupsan te la ada layak na tu te ngin amur kata to la siu bisa teladap te la apa hadian alai kilometer te ketua pada kila didak apa nak balance jungi nyupsan nang balance kakak nak kata ka balance ka badan apa ka gitu gi fast tag pat kadi ke ba ngi long kumni ngi thiet ya komentar ngi kwa habang ile prepaid dia ka mobile phone dai te abang ngi dan kaman keren brio la da la ke balance te ngi sulit thiet be munta te kan ni ro kalong munta hi te ka ka ba ka jingkli hang ni kalong ba lada kila ot tam nangi kin pen phai kum no shagi